бюджетті көбейткенге мен булактарын билем, ичинден колу менен кылып келген губернатор деп, премьер деп. Аны мамлекеттин казынасына бурганга көбейткенге толук мүмкүнчүлүгүм бар. Мына айтып атышат көптөрү, мына саламат сактоо, билим берүү, маданият, соц тармакта иштегендерге айтып атышат. Biz aylıkta pensiyanı 10.000 kılavuz deydi. Pensiyanı жылда көтөрөбүз урматтаган тугандар. Сөз көтөрөбүз. Алар 10.000 кылса мен 11.000 кылып берем урматтаган тугандар. Буну унутпагыла. Мына айтып атышат, biz aylıkta 25 kılavuz deydi. 25.000 kılavuz deydi. Алар 25.000 кылса мен 26.000 кылып берем. Мага ишенгиле урматтаган тугандар. Ишенгиле. Эмне үчүн дегенде бюджетти кандай толтурган жолун мен жакшы билем. Birinci menin güreşim memleketli kazanğa çıkpay ketip atkan başka karajatlardı толығымен қазыға çürüş. Anı men kılanam urmattagан туғандар. Maga şengile aylık dağı pensiya bardығы teң öz mönötünde көтөрүлөт. Кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков татыктуу талапкер.